Singura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Singura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Afise Bibiliya afise amatwi cyane. Igitabo ca kabiri c'Abami igice ca gatatu. Aba igitabo ca kabiri benshi bamenyereye Abami ba kabiri. Kugira unyarutse raba basi Abami ba kabiri, ariko ni igitabo ca kabiri c'Abami igice ca gatatu. Somyi wacu wa Bibiliya pasitoro wanyu adusomere. Aravuga ati kunikora hagize wiki kiyaya ni mu gisaturemwe imigazo myinshi, kuko ari koraho agize ngo nta muyaga muja kubona canke ngo mubone imvura, ngo ariko iki kiyaya kizokuzura amazi, munywe mwebwe ubwanyu, mushore n'ivyo mushoreye n'inyumbu zanyu, kandi ivyo sikigoye kuhoraho, mbere azogabura n'abanyamowabu mu maboko yanyu. Amen. Mgerera mugezi wawe mubwira ati ikibazo cawe sikigoye kuhoraho. Kuri umugoroba sikigoye ku Mana, aho uherereye nikigoye ku Mana, sikigoye ku Mana, arabishoboye. Ndashimiye Imana ko subiye kugaruka, subiye kubivuga. Mugerera mugenzi mubwira ati hari abaje rimwe nibasubira kugaruka. Mubwira ati hari abaje rimwe nibasubira kugaruka. Ndabishima Imana ko subiye kugaruka. Marayika uru rusengero yanyumviriye ko hajya ni umumarayika aho ngaha, kubera mu vyeshuri Yohana yaravuga ati wandikira umumarayika wa Efeso. Rero ni umumarayika aho ngaha akwimye umwanya niwigisha, awuguhaye biracamo. Mgerera mugezi mbwira ati niwe marayika aho ngaha, mubwira ati niwe marayika aho ngaha. Ndamushimiye marayika aho ngaha yarantumiye. Hanyuma rero muri kigema bisi aragoye, ndafise akamoto, ndabura igitoro ca kabiri nari nejejwe mu mutima no mu mufuko. Ndamubwira ati jewe ndejejwe mu mutima no mu mufuko, ubibona gute? Arambara ngo uzokorera agatike. Niwe yandihiye agatike, none nashitse ngaha. Mgerera mugenzo mubwira ati aradukunda, mubwira ati aradukunda. Ibaze yemera kuri iriti ku muntu kugira uryoherwe. N'ubu niyo kugenda niwaza kuyima. Ndabimushimiye. No. Haleluya. Ndamukunda. Yaba yari umusore nk'abandi umukobwa, twaca tugira mariage, tukibanira munini na mutoyi. Ni mu mutongi bigaza ati Imana imwongere umugisha. Ni pasiteri ni umushumba aho ngaha, bamwita mushumba freshe. N'urusengero ni freshe. Naje ngaha ameze ukuntu ngo mangaruka ari freshe. Utu tuntu twose nadukamiye naturungise hanze. Ndababwira ndiko ndigisha nandu ha freshe. Amen. Bambaza tawe ni mu Burundi ati ari kumusaga freshe. Hari Imana. Haleluya. Sikugoye ku Mana mu izina rya Yesu. Abo tuzinanye ingira ryoshe. Irimba. Sohorijwi. Mwese rerimba. Vuza amashi. Sohorijwi. Matayo. Zaburi. Vyeshuriwe. Imigani. Kuvayo. Bon appétit.
eti asama cyane nanje nduzuza uyo ninda ariko aratwononera ngo tududu nijanye n'ivyo niyo ni komporeje ijanye n'amashi ingira ryoshe kunda kujya ririmba mwese Matayo Zaburi byashuriwe imigani jya asama cyane nanje nduzuza jya zamurajya amen haleluya niki gihe cha Elisa ndabibutse yuko mu isezerano rya kera umwami yakorana n'abantu batatu cyangwa babiri yakorana n'umuherezi agakorana n'umuvugishwa abo barakorana umuherezi n'umuvugishwa umwami barakorana mu isezerano rya kera umuherezi yarahereza umuvugishwa yaramubwira ati rero witonde hariya bazotereje mugende mugume hajye nyine bakagenda abasirikare babandi baje kubatera bagasanga bari maso shikaho umwami avuga wisirana ati none ninda avuga amabanga yacu ngaha ninda avuga amabanga yacu kubera iyo tugiye gutera ngaha dusanga baje uri ariko aravuza kandi ntabikunda jewe naza kwigisha inanga iyo nanga muzoyireke ariko umushumba wanyu niyahaguruka mumuvuze tundu amen sikigoye ku Mana mbwira mugezi mbwira ati sikigoye ku Mana niryo tangazo nabazaniye amen ninde ariko aravuza ariko ninde ariko aravuga amabanga yacu baramubwira ati mwami nta n'umwe avuga amabanga yacu umuvugishwa akorana n'umwami kandi umuvugishwa niwe abwira umwami ngo aha n'aha yitwa Elisa mwami yakorana n'abantu babiri umuherezi n'umuvugishwa akamubwira ibizuba mwami aravuga ati rero nimutere umwami mutere uyo muvugishwa niwe akomeye umuntu ari abantu duca akaca bivuga Bibiliya iravuga ngo joro ryose baragenda buhoro buhoro bashika kwa Elisa barazunguruka witwa Gehazi ngo arasohoka ngo agiye gusohoka ngo abona ingabo nyinshi cyane ngo acarirukanga ati databuja biracitse Elisa umuvugishwa w'Imana akorana n'umwami ntiyajugumiye yabwiye Gehazi ati reka gutinya kuvuga biracitse uwo turi kumwe arusha bubona tangazo kuri umugoroba uwo turi kumwe arashoboye uwaguhamagaye arashoboye sikigoye kuri we Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ati ariko wababonye ati nababonye ngo baraza baravuga ati Mana basukemo uruhuni ubonyere baraza baravuga ati bana baca baramubaza wenyene ati turakeneye Elisa tumukeneye Elisa ati yo Elisa ndazantu hari nimugurike
kandi uyo nyene ni Elisa ati kurikira gwaje imbere yabo nabo baciye atamukane Elisa ati turamushaka n'ingoma kandi ni we nyene ati tugende arabatwara makamukame mu bata y'abasirikare ba ati Elisa ari ngaha reka ndamuhamagara aca amagara umwami ngo bamaze kuzunguruka Bibiri iravuga uburyo ati ngo aravuga ati Imana bahumura amaso abahumuye amaso baravuga ati turafuye mwami w'Abisirayeli aravuga ati jewe ndabatema aravuga ati nimubateme ahubwo nimubagaburire isupu n'isosi ate inkuru nyayo atari yo kubesha twari kumwe nabo bene data bakabera kubera bari bantumiye bikabera bari bantumiye hano hamwe hariya ibwagiriza numeruka barumvise ko bazoza kubica ico gihe barabura inzira baca babwira ati rero ko twabuze inzira nimuteka akanyama nibaza tubakira barateka akanyama barateka umutsima bagira uburobe babantu baca baza kubica baca bafata twa tuntu twitwa pendo bariko baraje baje kubica n'ishavu baje imbere na twa tuntu twa pendo karibu barabarira birati marayika ubwoko bwo mwijoro we marayika ubwoko bwo mwijoro bacuraranga n'inanga zabo biyegereza abanyamahanga umushefu w'abati ariko aba turabica barabakaribu barajya ubugari barahaga n'akanyama baca baravuga ati bayi Mungu ababariki bakizwa no gutanzira Imana mu kugukiza sikigoye kuri yo haravuga ati nimubagaburire bagende babaca baragenda mwami w'Isirati mwarangije ati reka umuntu w'Imana n'igitangaza yadufashe mu gishigo ko twica yatugaburiye ubu turahaze barabati subira ati dusubirayo tuzofa tudasubiyeyo bamara iminsi bafise agahengwe kubera umuvugisho haleluya mwami rero yakorana n'umuvugishwa agakorana n'umuherezi kigiye rero mwami Yoshafati hamwe n'abandi ngo baragenda ngo bashika mu bugaragwa ngo babura amazi arakama hano atamazi ahari ngo barihebura intege ziracitse Yoshafati aravuga ati karabaye aha turafuye aha umwami tugiye kugwanya aratwishe tubigenze gute cyaravuga ati mbega nta muvugishwa ari ngaha tarahari ati ni Elisa turi mu muhamagare Elisa baramuhamagara haravuga ati jewe wowe Yoshafati kubera ugorokera Imana itaba wewe naco nari gukora ariko kubera wewe ubaha Imana ndabikora haravuga ati muzana baririmbyi bazana baririmbyi baratazira bavuza inanga ngo mpemu w'Imana aramanuka ngo amanuka kwa Elisa carabahumuriza ati nimuhumure iki kiyaya nimufate mukate ibintu vyose mukate ivyo biti bijyame hasi bisobanuka ivya mubanza mukuri ivyaha muri mwebwe mubikate hanyuma rero mwejeje kubikata muza kubona amazi kandi naho hari mu bugaragwa namubone humye muza kunywa amazi n'indogoba zanyu kandi nimuhumure ico sikigoye
gisagara sikigoye bwirira mugezi ngo natumara iki gisagara tuzoba ndasubiye kubabwira ati ruguru ntituzosubirayo mubwira ati ntituzobisubirayo nahanye agasukari kabura nahanyene uduharage tuduga nahanyene ndakubwire sikigoye kumana nk'ubu hariho umuntu ngari kariyumvira amahera y'amakaye hari umuntu nga afise abana umenga ni paruwasi hari umuntu agira abana umenga ni paruwasi nukuri hari umuntu agira abana ikiro cy'umuceri abagabura umenga na gakorasi kavuga none aba bana bisogenda gute kuba reka rimwe atamakaye mukuru mutoyi wa gatatu amakaye y'ingya kandi bivyana bisebijya cyane nibihaga hajemo n'amakaye n'amahera yizo mbwirira mugezi ngo ati sikigoye kumana yaraguhaye izo bikora yaraguhaye izo bikora sikigoye kumana niburi nzira ngo babona amazi baranywa baratangara nibamenya aho amazi yavuye uhoraho mu kuguha akazi sikigoye kuri yo uhoraho yaguhamagaye mu kukugaburira ngaho mu gisagara sikigoye kuri yo mu kugukorera ubukwe sikigoye kuri yo mu kukwambika sikigoye kuri yo irashoboye none nk'ubu mubona nambaye gutya womenya ko nigeze kwambara igipira cyama mbwira mugabo ati sikigoye kuri womenya ko je nigeze kwambara igipira cyama kandi nacyambara munsi ndakantu kariyo numbara ibintu by'isoni nari naramaze kwiyakira kandi kwishura ari kuyavemari mu kinama ekipe y'abanyeshure nije bagira umuzamu ekipe ihura natwe yavuga ati nidutsinda kubera usama n'umukoshi ari fisorupira kandi munsi nakintu cariyo naramukusama nakintu nasoni ngo bararaba hariya nutera umupira kwati yewe umukoshi mana ya ndatera ura nakandi kandi n'umusore bwishi nari narapfuye naraheze urume igipira cyama cyaramuka cyarakwegeka abadatu umukoshi mana umukoshi bitatu kubusa bakagenda badatsinze none sige nambara neza sige ngenda mu ndege basige bamprotokora sikigoye kumana kugukura mu cyavu ikagucarikana n'abahambaye nimuvuga ati amina sikigoye usige mparura amakote tirimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi n'abatariko nijewe nambara igipira cyama utundu two munsi natwo nitwishe umenga niduka kandi mana arampaye umugisha kuva nkora ubukwe sindigurira akantu ko hasi ni madame agenda agacagura utuntu twa VIP nasanga aragenda akacugura utuntu twa VIP nasanga yadupanze ngaha yo ndagenda uko ngiye ndakura kamucupu ejo kabiri cupu
ngaturaba ingene dupanze ngavuga ati aho nababuriye mwari sikigoye kumana sikigoye kumana sikigoye kumana sikigoye kumana mwese nimugire gutya ninagira punda mwene pu twagiye ya pu sikigoye kumana nyeganyeza mugeze gate sikigoye kumana sikigoye kumana kukubeshaho sikigoye kuguha akazi sikigoye kuguha umwana sikigoye sikigoye ye baba we bene data ndibona uhenge nukuri cyende vuye kure devuye kure we mama yari yarambariye kwe yambyenda ikinyendaro yari yarambariye ati umugabo wese azakuza umuntu wese umwite papa uje uri murebunera kwita papa uje mugufi ndakwita papa muri byo byose nta numwe yadekaraye ngo iki ni icyana cyanjye n'ubu nta numwe aravuga ngo icyo ni icyana cyanjye umunsi umwe haza umugabo mubi hari abantu babiri uyu mugabo n'ukuri yarafese umutwe hagati wamenga n'umwonga ye baba we nanga kumwita papa yarankubise ati nshaka unyice ni rubi umutwara umeze guke aha wamenga n'umwonga ngo ndamwite papa naragowe najyama ku kirago n'icyo gipira cupu ishuka yanjye ari gipira cupu kwa vemari uko kwishuri ruhuma yarumeza kwa gatandatu azuru ngarusubiramo dige nashiduka di hanze bantumiye hanze barantumiye Dubai baravuga ati mukozi w'Imana ko ari cyo gihe mama perezida yavuyeyo je candakurikira ari bamutumiye yo bacho baranerevura ati mukozi w'Imana twakwiyumviriye ko woza mu gikorane kinini ya cyane rero turasavye usenga Imana ikwemerere ko woza cyandabwira ati yanyemereye ngo ndayisekuze papa yanyemereye ngo usenga Imana urabe ko yokwemera ati yanyemereye nibariza rukoza ati yanyemereye ati yakwemera ati yanyemerekera cyanja muri Bibiliya ati Yesu aruka kuvuga ati nimujya mu mahanga muvuga ubutumwa bwiza yanyemereye yo chamure ndaduze ndavuga ati ngo nje dikigendaro cyane ndicakigenda umuntu atarafa nihebure mbwirira mugeze ati niwihebure kubera birashoboka ku Mana sikigoye ku Mana kugukura mu cyavu ukamucerekana n'abahambaye kinyendaro yo usanga bantegereye n'imodoka n'abaprotokole ndavuga ati Mana n'igitangaza iyo bari kumenya ingene nambara igipira cyane yo bacho bashikana muri hoteli ya VIP hoteli iri ku bitanda bibiri niko bwa mbere mbona icyumba kiri ku bitanda bibiri ndabira bandavuga ati mwa bitanda aho nababuriye mwari he bibiri byari bitanda bibiri byora ndabyibuka kimwe nari urumva naranda wati byose ndaza kubijyana ko munzu kimwe nari ndijyana ko nakumagira kuyatusikigoye ku Mana yebana kubibambazi hariyo ibiyo umuntu yiraba naja koga nacanja mukiyo nagira gutya navuga ati sikigoye ku Mana nemuvuga ati amena
ikibazo cyawe sikigoye ku Mana. Iyangiriye neza izo kugirira neza ahantu uri hose. Sikigoye ku Mana. Reka kwihebura. Nibaza wanu wabaye nabi nkaje waburi wa kabiri. Sikigoye. Ariko boss charge kuronerezo yaje wadagohe miliyoni 120 bagwame miliyoni 120 ibaze wadagohe miliyoni 120 nanje tuwayikula cyangera madame ati tuyakire tumvingene bimeze madame ati rendera gatowe ati tuzobiyaga aza tureka tuyakire turabingene bimeze byo miliyoni kugira tubitore ndabijyamiko. Sikigoye kumara kugwa amafaranga. Ibaze navuze ndi Kinyendaro abandi baravuka bafise abapapa bakaba amashamvu urumva je navuka ndi Kinyendaro ibi papa byose nta kimwe cyanyemeye nkura ndi Nyakamwe ariko kubera sikigoye ku Mana shinduka ndonka ikibanza shinduka ndonka inzu ibana ndaryama harimo n'umupangayi noma ndababwira fise n'imbwa yitwa Herode none bamijana na 200 n'ubu nejo no yafata kuva ku modoka ndayifise no kugura yindi nzu murayo hari yindi nzu no gura handi nakamodoka sikugoye ku Mana sikigoye ku Mana mbwirira mugezo ngrate kibazo cyawe sikigoye ku Mana nemuvuga ati amena. Haguruka dusenga Imana haguruka. Marayika wanyu azosubira ntumire zogaruka. Haguruka dusenga Imana sikigoye ku Mana. Haleluya haleluya. Mbwirira mugezo ngrate sikigoye amahera y'ishure sikigoye amahera y'abana sikigoye amahera y'inzu sikigoye kukugaburira na uri Nyakamwe abakuvumye sibo Mana ariko mwijuru hari Imana. Sikigoye ku Mana abakwirukanye sibo Mana ubabwira ati simabwe Mana Imana iratubwiye ati sikigoye kuri yo. Haleluya amen. Shiri biganza hejuru. Marayika uru rusengero mavuta yiwe asenga Imana muri byo biganza ushire ku mutwaro wawe ubibwira Imana sikigoye kuri yo. Ushobora kuva ngaha ikabikemura cyangwa je kabikemura kubera kuri yo sikigoye. Iyangiriye neza nawe zo kugirira neza. Mana yacu Mana ikomeye Mana igira neza. Turaguhimbaje kuri mugoroba kumbure wabonye imitima iri mwa ino teraniro yaruhishwe n'ubuzima yaruhishwe n'imibereho yabonye ko kabaye ariko uraguze bari muhumure ibyo biroroshe kurishe Mana we ndashaka umuntu wese asenga Imana